Dobro večer, dragi gledalci, dobrodošli u prvu epizodu emisije Zvižduk u 8 sa Vanjom Aleksićem, mojom malenkošću. Večeras razgovaramo o svemu, najviše o sportu, sasvim obične sportske priče, što bi se reklo. Imam tu čast da večeras u prvoj epizodi svoje emisije Zvižduk u 8 ugostim sportskog novinara portala B92 Petra Tadića. Petar i ja ćemo sa vama proći kroz razne sportske događaje koji se desili u Srbiji. Čak ćemo najaviti neke koji će tek da slede. To su sasvim skoro pa obične sportske priče, tako da uživajte i nemojte zaboraviti da zapratite Visl produkciju na TikToku, Instagramu i da subscribe-ujete ovaj kanal. Hvala vam mnogo. Pozdrav Petre, hvala ti što si gost u mojoj prvoj emisiji. Imam tu sreću da košarkaškog novinara ugostim i to baš sad posle večitog derbija drugog evroligaškog ove sezone i drugog u istoriji u Evroligi. Crvena zvezda je izgubila, tesna utakmica, neizvesna od početka do kraja. Zvezda je stizala, nije uspela taj posljednji koš da da za preokret ili za izjednačenje. Partizan je na kraju zasluženo slavio. Tvoje viđenje te utakmice i kako si ti bio zadovoljan igrom obe ekipe? Prvo da ti se zahvalim na pozivu što sam ja to u ovom prvom podcastu tvoj gost. Pa znaš kako, kao što si rekao, Partizan je potpuno zasluženo slavio i to kraj priče. Od starta utakmice ekipa Željka Obradovića znala šta radi, odlično je napadala sve mane koje ima Zvezda u odbrani. To pre svega mislim na prednost Matijasa Lesora u reketu, jer i pre utakmice pričao sam sa nekim drugarima i rekao sam, mislim, ne izmišljam sad toplu vodu, ali Hasan Martin je jako falio Zvezdi na ovoj utakmici. Znamo da je on u onom prvom evroligaškom derbiju bio izuzetno važan i on je nekako zaustavio Lesora. Znamo da je on recimo u prvoj četvrtini tog prvog derbija imao da li 7 ili 8 skokova, a onda u nastavku utakmice da li imao još 2, 3 ili koliko već, ali svakako prilično ga onako neutralisao i onda Partizan je znao da sad Martina nema. Mislim, nije kao da je Martin sad tu da bi skroz zaustavio Lesora. Lesor je izuzetno kvalitetan igrač i ove godine jedan od najboljih u Evroligi, ali svakako dosta bolji match-up za Lesora Hasan Martin nego što su to Luka Mitrović ili Filip Petrušev i to se videlo sinoć na derbiju. Ali kako možemo da objasnimo takvu podizanje forme kod Lesora? Lesor je ove sezone stvarno buknuo jedan od najdominantnijih centara, pogotovo što se tiče građenja koša, hvatanja, skokova, svega. Martin je uspeo to u prošlom derbiju da uradi, sad Petrušev je nažalost ušao brzo u problem sa ličnim greškama. Da li je moguće da je igrač koji je uvek imao kvalitet to da je baš ove sezone pokazao pun svoj potencijal, pogotovo što on igra 38 minuta u proseku, to je skoro celu utakmicu na parketu, kod njega se ne vidi umor, on je konstantan od prve minute do poslednje dok je na parketu. Pa kruže priče da Lesoru dosta više odgovara kad igra više minuta, nego da ima u sebi još jednog onako nekog kvalitetnog centra koji bi imao onako uzimao minutu i onda on za tih 20 minuta ne znamo da li bi imao baš tako dobru produkciju. On očigledno voli da igra toliko koliko igra tih 30 i plus minuta i generalno njegov napredak se dosta treba da se gleda u onoj sezoni sa Monakom, kada je Monako osvojio Evrokup, on je tad bio jedan od najboljih centara u Evrokupu, ako ne i najbolji. Međutim, onda nakon toga, čini mi se, potpisao za Makabi, nije imao neku najbolju rolu, baš iz tog razloga što je tamo bio, znamo da u Makabiju i ove sezone preveliki opseg tih kvalitetnih košarkaša i onda kako će se oni svi uklopiti u jednu celinu, to je po znakom pitanja uvek. I kada je došao u Partizan, on je imao dobru sezonu u Partizanu prošle, ali ova sad kako igra, to je zaista na MVP nivou. Čak i Saša Vezenko, mislim u podcastu nekom jednom nedavnom rekao da mu je Lesor u top 3 košarkaša ove godine u Evroligi. Tako da taj njegov napredak povezujem sa dosta tih nekih sitnih stvari, a opet jako važnih. Znači, pre svega ta uloga koja mu je data, prvog centra, da on bukvalno igra 30 i više minuta, što njemu znači. Mislim, znači svakom igraču, ali jednostavno on se baš hrani i tom energijom i sa tribina, sinoć su bili i navijači Partizana u Pioniru, tako da sve to ima neku svoj neki razlog za njegove dobre partije i pritom on je uvijek imao kvalitet, samo mu je malo falilo, kažu ljudi u glavi, znaš, nekad nije donosio neke najpametnije odluke, često ispada u odbrani, ali on je sad već iskusan. Mnogi kao porede kako on ovakav nije bio u Zvezdi. On je u Zvezdi došao kao klinac, ako možda imao 22-23 godine. Tako da on je sad zaista izrastao u top 3 centra Evrope i teško će ga Partizan na leto zadržati. Kad pogledamo skokove, izgubljene lopte,
Zvezda je baš loša bila u tim segmentima igre, ali opet je držala taj priključak. Šta je to bilo u Zvezdi da su ipak držali i uspevali da sustignu Partizan na koš razlike na 2 koša, ali nisu uspeli da preokrenu. Pa znaš kako, veliki problem su u igri Zvezde bili izgubljene lopte i asistencije. Znači, protok lopte je bio jako loš i donekle, iako je Zvezda imala 2 jako raspoložena igrača, Luku Vildosu i Nemanju Nedovića, ostatak ekipe je onako bio ispod svakog nivoa i što ja mislim da su skokovima parirali, bilo je slično, ali izgubljene lopte i asistencije, to je ono nebo i zemlja razlike između dve ekipe. Mislim da je Partizan za prvo poluvreme imao 4 izgubljene, Zvezda 10. 10 izgubljenih lopti je nedopustivo. I onda ovih -8 što je Zvezda imala na poluvremenu još i kao i dobro, jer kad zaista imaš toliki veliki broj izgubljenih lopti, a znamo da iz izgubljenih lopti uglavnom idu kontra i laki poeni, što treneri protivnički, odnosno treneri koji prime takav koš najviše ne vole, to je onda veliki problem. U nastavku utakmice Zvezda uspela da se malo konsoliduje, manje gubila lopte, izgledala igra dosta bolje, ali Zvezda nije imala kontinuitetu 5 minuta dobre košarke. Da kažeš ono, sad su krenuli. Bio je početak treće četvrtine, ona prva 2-3 minuta, kada se istopila ta prednost Partizana od +8, pa je došlo do tih -2-3, ali jednostavno Zvezda ni u jednom trenutku nije uspela da slomi, odnosno da preuzme to vojstvo. Da je Zvezda u nekom trenutku preuzela, pa verovatno bi to možda otišlo i na drugu vodenicu. Ali Partizan je uspevao. Posljednja prednost Zvezde je bila u prvoj četvrtini, mislim da je bilo 9-6 ili 9-8. I do kraja utakmice Partizan je tu preuzeo vojstvo i do kraja nije ispuštao. Sad, zašto nije Zvezda uspela da napravi taj još jedan iskorak, to je dosta stvari. Ja mislim da je Željko Obradović dosta dobro minutažu rasporedio na ovoj utakmici. Ako pogledamo, baš sam pre ovog podcasta pogledao, Matijas Lesor je u prvom derbiju igrao 38 minuta, sinoć igrao 27. Zašto? Zato što je Alen Smailagić uradio jako dobar posao za tih 14 minuta. Željko Obradović, znamo da je Lesor igrao u prvom derbiju, on je tad bio rovit. Tek se vratio iz povrede, mislim da igrao možda 2, 3, 4 minuta. I sada zdrav Smailagić dosta znači ovom Partizanu i to smo videli sinoć da je on dao kvalitetne minute na terenu i lepo odmorio Lesora koji je za tih 27 minuta uz Dante Exuma bio najbolji košarkaš. I ovdje bih volio isto da spomenem, možda prvi put ove sezone u Euroligi sam video postavu u kontinuitetu na terenu od strane Partizana, gde nisu ni Exum, ni Lesor, ni Panter, nije bio ni... Mislim da je bio sredina treće četvrtine pa do kraja. U jednom trenutku su na terenu Aleksa Avramović, bio je pod košem su bili Smailagić, ja mislim i Ledej, i tu su se Trifa, Dal Andjušić ili Papa Petru smenjivali. Znači, ti u tom trenutku igraš bez 3 najbolja, verovatno, igrača ove sezone, to su Exum, Panter i Lesor, i ti opet uspevaš da održiš tu prednost. I to je veliki plus koji je Partizan imao na sinoćnoj utakmici, da je on sa tako to nekom, da kažemo, rezervnom postavom uspeo da parira Zvezdi, da odbija te nalete i onda kada su se ovi lepo odmorili na klupi, kada su se vratili, su uspeli da nastave tamo gde su krenuli u prvoj i drugoj četvrtini. I tako na kraju sasvim zaslužena pobjeda Partizana. Mnogi će reći da je Partizan bio bolji od Zvezdi za 5 do 10 poena i ne greše. Jednostavno, Partizan je sinoć od prvog minuta, to jest nije od prvog, ali od trenutka kada je bilo recimo 9-6 za Zvezdu, pa onda u jednom trenutku bilo, mislim, 14-9. Znači, to je serija 9-0 Partizana. 8-0. Tako da od tog trenutka pa nadalje Partizan je kontrolisao i na kraju sasvim zasluženo došao do pobjede. Crvena Zvezda je ponovo pokazala kao u zadnjih nekoliko utakmica te svoje žute minute koje ne može da se objasni. Partizan u jednom momentu nije uspeo da postigne koš iz igre 5 minuta i nešto jače, a Zvezda nije uspela da preokrene. Da li je to stvar psihe kod igrača? Pratiš košarku veoma dugo. U tom si sportu, izveštavao si sa evropskog prvenstva, tako da me baš zanima sa tvoje strane gledišta, šta to možda bude igraču u tom momentu, ne jednom, nego celoj ekipi, da li im je sad potreban neka šok terapija ili nešto da bi se oni trgli, pogotovo sad idu 2 vezana gostovanja duplo kola. Pa to su u principu uglavnom sitnice. I znamo, baš jako mali detalji odlučuju takve utakmice. I kada jedna ekipa ne može, kao što si ti rekao, da
on izmisli koš dugo vremena. To često nije ni do nje, često i do protivnika koji odlično čita u odbrani, koji odlično preuzima, koji odlično brani te neke pozicije i onda se malo uvede nervoza kod rivala, kod Zvezde i na kraju krajeva izgubiš utakmicu. Tako da, kao sad da dam odgovor zašto kao ne može ekipa 4 ili 5 minuta da da koš, da prelomi, to je jednostavno skup dosta tih nekih sitnica, u trenutku loše donetih odluka i jednostavno se rezultat izgubi i ti ne možeš više da se vratiš u utakmicu. Zvezda non stop bila, ja mislim od 40 minuta igre da je Zvezda jedno 25 minuta bila na 2 do 3 poena za ostatak i ne možeš da prelomiš. Jednostavno takva utakmica doći gde nemaš više od 2 raspoložena košarkaša, stvarno Zvezda nije imala. Malo je pokušao Dobrić u četvrtoj četvrtini, ali to je bilo nedovoljno. Nedović je igrao sjajnu utakmicu, a onda u završnici okliznuo se, napravio isto onaj jedan faul, tako da jednostavno sa 2 raspoložena košarkaša ne može dobiti ovakvu utakmicu. Partizan je, u stvari Željko Obradović je dobro spremio utakmicu. Fantastično. Partizan je bukvalno svaki napad igrao do kraja i imao je, kako kažu, sreće prati hrabre, išao je na to, dešavali se ti ulasci u koš bukvalno uz zvuk sirene, što je dobro odigrano, čvrsta odbrana. Da li je Duško Ivanović mogao nešto da promeni? Na primjer, u posljednjoj četvrtini smo vidjeli da mu je Nedović bio... Možda predugo na klupi. Predugo na klupi, da. Pa, da li je mogao? Mogao je, ali kao što je isto, recimo, na Eurobasketu, da li je Jokić mogao da bude više u igri protiv Italijana, ne Milutinov u četvrtoj... Ne, to su sve sad detalji šta bi bilo kad bi bilo sigurno da je moglo bolje sa, recimo, strane Duška Ivanovića, ali opet, kao ko smo mi da njemu ulazimo u struku i da govorimo trebalo je Nedovića da ubaciš u 8. minutu, a ne u 5. ili 6. ili kad već. Tako da, znaš, moglo je sigurno možda malo bolje da se rotira, da se probaju neke druge stvari, ali tako ti kad se otvori utakmica, znaš, kada Partizan krene tako dobro, što ti kažeš, kada im uđe taj jedan koš u posljednjoj sekundi, sve onda kasnije ide lakše i nekako ekipa se podigne, a i velika prednost u ovim derbima jesu ovi gostujući navijači, kao što je Zvezda. Znaš, nigde je bilo i 10, pa to znači ekipi, jer imaš nekog ko te bodri, razumeš? Nebitno da li je to 5 ljudi, 100 ljudi, 150, 203, znači imaš nekoga u sebe i to u ovom derbima stvarno dobra strana, jer i gostujući kao košarkaši mogu da budu motivisaniji, mogu više da izvuku iz te utakmice, jer znaju da ih neko bodri sa tribina, tako da mislim da Partizan je još jedno zasluženo slavio, Dante Exum je odigrao fantastično. Recimo u poređenju na prvi evroligaški derbi, Exum igrao 15 minuta, sinoć je odigrao 31-2, tako nešto. Igrao je fantastično, pogađao šuteve, onako baš igrao zrelu utakmicu. I naravno moramo da spomenemo Zeka Ledeja koji u četvrtoj četvrtini preuzeo odgovornost i kako da kažem, kažnjava je svaku grešku nekako odbranu Zvezde. On jeste pogađaju teške šuteve, ali ti šutevi su koje košarkaši pogađaju u pola dana noći. Tako da, još jednom, pobjeda Partizana, čista da ne može biti čistija. Zvezda na kraju kao samo -1, ali daleko je ovo. Bila je Zvezda zrela da izgubi utakmicu i sa više od pola koša razlike. Kad kažeš samo -1, to opet nekako i odgovara Zvezdi. Ta trojka što je Nedović ubacio u zvuk sirene dosta znači, pogotovo ako pogledamo da je neizvesna cela Euroliga ove sezone, da je na 2 pobjede odlučio plasmanu u top 8, koliko to može da znači sad Zvezdi? Pa da, mislim, videli smo svi reakciju Željka Obradovića kad je Nedović dao tu trojku, jer je on upravo znao da su u tom trenutku u plusu 4 poena, a da su izgubili utakmicu 3. I odbraniš napad i ti si u tom nekom tiebreakeru, što bi se reklo, količniku međusobnom, bolji. To je prednost Zvezde u ovom trenutku, zato što vidimo da su svi na pobedu 2, ali opet vidjet ćemo na kraju, ćemo znati da li je baš ta trojka pomogla ili odmogla jednoj strani. Spomenuo si navijače malo pre, ovo je prvi put posle dugo godina da se puste navijači jednih i drugih u Pionir.
Zanima me kakva je bila atmosfera sinoć, kakav je osjećaj, pogotovo novinarska loža je bila ispod kopa navijača Partizana, preko puta su bili navijači Zvezde, kakva je bila atmosfera pre samog početka utakmice i na zagrevanju igrača obe ekipe? Atmosfera je bila fantastična, ja stvarno uživam ih kako se igrači hrane, tako vjerojatno i mi novinari. Mislim, ako voliš sport i voliš košarku, stvarno nema ništa lepše od toga. Ja recimo svake godine obožavam kad odem, mislim, na kup Radivoja Koraća, gdje imaš navijače Partizana sa jedne strane, u Čairu navijače Zvezde sa druge strane i to je ono nadmetanje, pesma, pevaju. Tako da to je stvarno lepa strana, naravno to imaju pogrdnih skandiranja i svašta nešto, ali sinoć na derbiju nije bilo nešto, bilo je malo pre početka prepucavanja, ali tokom meča nisam čuo da su recimo, bilo je pred kraj, ali nije kao da u kontinuitetu se pevalo nešto pogrdno na račun Željka Obradovića ili nekih drugih igrača, Duška Ivanovića. Utakmice između večitih u Euroligi ove sezone su pokazali da je moguće organizovati bez nereda i incidenata večiti derbi sa navijačima iz oba tabora. Da li je to moguće da primeni se u ABA ligi, pošto tu u zadnje vrijeme, zadnjih par godina vidimo stvarno scene koje nisu primjer kako treba navijači se ponašaju, pražnjenje hale, svega dolazi do haosa. Da li sad, kad smo vidjeli u Euroligi da može to se uradi, da li to daje nadu da može da se tako nešto desi u ABA ligi? Pa normalno da daje nadu i zaista je bilo lepo biti na obe utakmici i u Areni, kad je bio prvi Euroligaški derbi i u Pioniru kad je bio drugi. Samo jednostavno ovo je Euroliga, malo su tu drugačije, rigoroznije kazne, malo ti je tu više stalo da se prikažeš u dobrom svetlu, jer znaš da će to možda neko iz sa vrhovnih pozicija Eurolige ceniti, jer kao vidi ovi organizovali su oba derbija, da nije praktično bilo nikakvih incidenata. Ja mislim da je juče prvi put, mislim tako je bilo i na Zvezdinoj, i na Partizanovoj utakmici, odnosno u prvom Euroligaškom derbiju, nije bilo one zaštitne okrade kod klupe protivničke ekipe. Meni to bilo nezamislivo i nezamislivo je u ABA ligi da bez onih zaštitnih kako se one zove, klup ili šta su već, da gostujući igrači i svi budu, čak i Zoran Savić i cela delegacija Partizana koja je sedela sa te strane, znači ništa, nikakvo obezbeđenje oko njih, mislim, bilo obezbeđenje, ali nikakvih zaštitnih tih stakala i svega, tako da to je meni bio pozitivan šok. I ja se nadam da je u ABA ligi to moguće, ali opet ne verujem. Nisam nešto previše optimističan. Ove dve utakmice kao daju neku nadu i optimizam, ali opet mi znamo da je to ABA liga i znamo da tu je takmičenje na ivici da li će da opstane ili neće, da tu se ne zna ko vodi, ko kosi, a ko vodu nosi. Tako da ja se uopšte ne radujem toj potencijalnoj finalnoj seriji između Zvezde i Partizana u ABA ligi, jer baš mislim da će opet biti, možda neće biti nereda kao što je bilo prošle godine, što ono bilo neizdrživo, i bacanje topovskih udara prilikom izlazaka košarkaša na teren i zasipanje raznim predmetima, znači obe strane navijača. Ovi Euroligaški derbi su pokazali da to ne mora baš tako, ali opet dosta je manji ulog u Euroligi, u regularnim sezonama, nego što je u ABA ligi za to finale, jer, mislim, ja sad ne znam da će ove godine finalista ABA ligi imati zagarantovano mesto u Euroligi. To se niko ne zna, to se kao pretpostavlja se. Ali ja mislim da bi se situacija smirila i da bi bilo dosta manje incidenata kada bi se znalo da obe ekipe idu u Euroligu. I da oni igraju tu praktično samo za trofej. Znači, oni igraju za titulu šampiona regionalnog košarkaškog takmičenja, Srbije, Bosne, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i tako dalje. Ali ako je ulog, ako se zna da samo pobednik ide u Euroligu, onda tu nastaje ono što kažu u žargonski atmosfera linča, jer ako si izgubio ideš u Evrokup, ako si pobedio ideš u Euroligu i to je pitanje života i smrti. Ukoliko Zvezda i Partizan dobiju garancije da su i sljedeće godine u Euroligi, onda samim tim dosta im pada taj intenzitet, naboj i to nekako vidim rješenje u tome da bude manje incidenata. A mi već zadnjih godina non stop provlačimo to pitanje oko licence i za Zvezdu, za Partizan, da li zaslužuju, zašto ne dobijaju.
A evo sad je primjer bio 2 tima u Euroligi, 2 derbija, poslata slika fenomenalna u Evropu i u svet. Da li je moguće da nam stvarno na kraju dodele? Pa, moguće, ali opet ne vidim da će se išta promeniti nešto krucijalno do 2026. kada ističu ovi 10-godišnji ugovori što su potpisani. Evroligaši, njih 11 što je potpisalo. Moguće su neke višegodišnje smislu na godinu, dve, ali sad čeka se ta 2026. kada se očekuje potpuna rekonstrukcija, kako da kažem, celog takmičenja. Zna se, spominje se da bude kao istok-zapad, odnosno da Španci, Nemci, Francuzi, možda Italijani igraju kao više utakmica između sebe, a Grci, Srbi, Turci, gore Litvanija, više. Bilo bi i utakmica između dve, ali kao što u NBA-u imaš kad si u svojoj diviziji, ti igraš Denver i Utah igraju 4 utakmice na godišnjem nivou, a opet odigraju jednu sa istočne konferencije, tipa jednu ili dve odigraju protiv New Yorka ili tako nekih. Tako da pretpostavljam da bi se ovde našao neki sličan sistem, ali opet to je na dugom štapu. To zašto Zvezda i Partizan nisu dobijali licence dosta ima i do ABA ligi, do tih, znamo kakve su isto bile finalne serije između Zvezde i Budućnosti, da isto bilo nemoguće i u Podgorici i u Beogradu. I onda zašto bi Evroliga tako nekoj ekipi koja dolazi iz realno, pa čim imaš takvu organizaciju, to je malo je neozbiljno takmičenje da sme tako nešto da se događa. I opet, naravno, tu su i finansije u pitanju, Zvezda i Partizan. Ok, ove godine imaju prilično lepe budžete, nisu među najsiromašnijima, po znacima navoda. Ali su godinama bili. Partizan kad je igrao Evroligu, on je po budžetu uvek bio dole pri dnu. Mislim, to je činjenično stanje. Zvezda isto kad je igrala Evroligu, u poslednjih 7-8 godina uvek je ona po budžetima to među poslednjima. Tako da moraju da se stvore razni uslovi da bi ti dobio licencu. Pričaju kao kako može jedna Nemci, Francuzi. Pa da, ali oni su tamo prilično onako dosta organizovana sredina gde se zna tačno u šta se ulaže novac, odakle su prihodi, odakle su rashodi. Ti to jednostavno na Balkanu nemaš i onda dosta tih nekih sitnica utiče na to da ti ne dobiješ tu licencu. Sad ćemo vidjeti. Ja mislim da od 2026. se neće dešavati ništa krucijalno, a onda ćemo vidjeti kako će se Evroliga rekonstruisati, a sigurno hoće, jer mislim i ova nova struktura je baš zbog toga i postavljena da se uvedu neke novine. Ja mislim da će i Zvezda i Partizan sledeće godine igrati Evroligu baš zbog Rusa, jer Rusi se neće vratiti u evropsku košarku. Ja ne znam koliko još, ali sigurno 2-3 godine, ako ne i više. Neću kažem nikad, ali zbog ovih svih sankcija bit će njima dug put do ponovnog vraćanja u evropsku košarku i čim nemaš Rusa, ti onda praktično i nemaš nikome mnogo da daš licencu, odnosno poziv. Uvek su optice kao ti neka Gran Canaria, jer oni stvarno tamo imaju dobre uslove, ali ti već imaš 4 Španca. Mnogo da imaš i 5. Mislim, nije mnogo, ipak je Evroliga donekle špansko takmičenje, odnosno da su u tim strukturama visokim uglavnom Španci, ali kao kome dati tu još neku kartu? Turci, Galate u Ligi šampiona. Mislim, ti lako možeš izaći iz Lige šampiona u Evroligu, ali opet da Galatasaray to hoće. Bursa mi se ne čini kao, oni su stvarno super priče i sve to, ali ne znam baš da li su oni za Evroligu, tako mlad klub, ona dvorana, ne znam da li punjava uslove Evrolige i kad pogledaš stvarno, ne znam sad da li možeš neki grčki klub, ili možda Ljetvos Ritas, ali i oni igraju tamo isto nekoj dvorani koja nije nekog bozna kakvog kapaciteta i tako da vidjet ćemo. Ja mislim da će Zvezda i Partizan biti u Evroligi i sledeće godine baš zbog Rusa. Zašto nema Rusi, onda ti praktično potrebni su ti Zvezda i Partizan. Da su već Rusi tu, onda bi bilo drugačije. Zvezda i Partizan jesu potrebni što se tiče i ekipa i navijača i svega oko klubova što se vodi, kako vodi marketing i sve, ali u zadnje vreme čujemo priče da možda pre iz Zvezde i Partizana dobije neki londonski klub ili dobije iz Dubaija klub, da se formira novi klub da igra, tako da
to više realnije zvuči, pogotovo kad znamo kako se Euroliga obhodi prema nama, prema našim klubovima, onda to izgleda smislenije i verovatnije da će tako nešto bude nego da Zvezda i Partizan dobiju licencu. Gle, Dubaj je projekat i Dubaj će sigurno, ja mislim, biti deo Evrolige, ali ne sledeće ni one tamo. Sve govorim, to je sve ona 2026. kad ističu te 10-godišnje licence. I ja tad, ili može se sezonu pre uključi Dubaj, ali mislim, to je dalje na dugom štapu, kad se već ponavljam. London, oni su ušli sad u Eurocup, ovi Lionsi, i to je okej projekat, ali ne znam ja koliko može tamo, ja mislim da je to mašta bivša Đordija Bertomeu, on je to godinama spominjao taj London, jer njima je London kao je London potrebno, njima je Pariz kao Pariz potrebno, im je to tržište, ali tamo nema mnogo interesovanja za evropsku košarku. Izvini što prekidam, ali ti, ne znam, ja iskreno tog čoveka ne mogu stati tamo ozbiljno. Čovek mi priča jednu priču dok je bio na presedavajući Evrolige, sad kad je dobio otkaz i kad je otišao, sad je on priča drugu priču, sad je odjednom po njemu iz Zvezde i Partizan bi dobili licence i sve i sad priča totalno, zašto nije to uradio kad je bio? Da. Moguće da neko ima sa strane da gura priču, a da su oni samo marionete. Pa ne znam, ali očigledno da Đorđi sad mu odgovara da priča to u korist Zvezde i Partizana, jer kao i dalje je nepoznanica šta će biti, da li ćemo dobiti dve i onda njemu sad malo da li podilazi ili ne znam šta, ali u principu sad Đorđe se više ništa ne pita. On čak sad i kad se javi, šta znači njegova reč? Okej, bivši predsjednik bio je tu 20 godina, vedrio je, oblačio, ali on sad praktično nema nikakvu ulogu. Da, ali pričamo da to licemerstvo evropsko je bukvalno nas dotiče ovde i utiče na nas. Vidi se i slučaju sad Kampaca, a vidi se i za španske klubove šta se sve radi. Totalno kao da se predsjednik organizacije Evrolige uopšte ništa ne pita. Imamo sad Bodirogu, ne možeš da uradi. A tek je došao, da. Đorđe je bio 20 godina tu, vedrio, oblačio, šta sve nije radio iz Zvezdi i Partizanu i sad dolazi i priča je totalno drugu priču. Licemerstvo Evrope je totalno, to se vidi kroz sport, najviše kroz sport se vidi. I meni nije jasno zašto mi kao nacija koja je, možemo kažem i dan danas, bez obzira na ove loše rezultate, sve mi smo košarkaška nacija. I iznedrili smo toliko stručnjaka, toliko trenera, držimo celu Evropu u košarci, ako ne i svet, i da mi nemamo status kakav zaslužujemo u Evropi. To mi nikad neće biti jasno i zato uvek kažem da to su evropski licemeri koji će pre dati bilo šta drugome, a nas hoće da ukopaju. Pa, mislim para vrati gde burger, znaš. Mislim, mnogo je stvarno tu do novca. Ja nisam toliko sad oštar kao ti, ne mislim da je to kao sad teorija zavere protiv Srba, srpskog kluba, ali ima sigurno malo, mislim ima istinu u tome što ti pričaš, ali da su Zvezdi, da je Srbija stabilna država, da je Srbija članica Evropske unije, da je Srbija cveta kao što znamo, kao da cveta, da su klubovi stabilni, da klubovi ne zavise od države, da imamo jednu zdravu priču, Zvezda i Partizan, da nam je država zdrava, Zvezda i Partizan bi bili članovi Evrolige, ali mi jednostavno kao Srbija, mi smo u mulju koliko već godina, znaš. I onda su u mulju i sport, i košarkaški klubovi, i jednostavno, znaš, sve to polazi, mnogo je dublji problem zašto. Iako politika kao ne bi trebala da se upliče u sport, mi apsolutno vidimo da to i tekako ima, pa evo sa primjerom ruskih klubova i ruskih sportista generalno u globalu. Tako da, problem je dosta dublji i dosta toga ima što smo mi kao Srbija, takvi kakvi smo, i onda samim tim, što ti kažeš, možda su dvostruki aršini za nas. Što naravno nije pravedno, ali ništa, se vratimo na Zvezdu i Partizan, izjednačene tabeli, 10-11 i jedan i drugi. Sledi duplo kolo Evrolige, koje može dosta da donese, može da oduzme. Kad pogledamo, Partizan ima nešto lakši raspored jer igra kući jednu utakmicu, dok je Zvezda u Italiji duplo kolo sa Bolonjom, sa Virtusom i Milanom. Da li mogu Zvezda i Partizan da
vežu 2 pobjede u duplom kolu. Znaš kako sad si rekao, kao Partizan ima lakši, na papiru da, ali ova Euroliga je stvarno pokazala da nema lakših i težih protivnika i taj Asvel što dolazi, oni su sad razbili Fenerbahče kod kuće, tako da stvarno De Colo je odigrao fenomenalnu utakmicu i mislim, naravno Partizan je favorit u tom susretu, ali opet ne sme se nikako poceniti kao Asvel, znaš kao. Dosta je to dobra ekipa, fizički jedna od boljih u Euroligi. Onda idu u gosti još jačoj ekipi kao što je Žalgiris, gde, recimo, Zvezda ne treba da žali za porazom od Partizana zato što je bila lošiji rival. Mislim, realno je Zvezda u ovom drugom euroligaškom derbiju bila lošija i to, nema šta sad tu neko da se zamera i priča da nije tako, ali u Kaunasu nije. I mnogo je veća žal što se izgubila iz sportskog ugla, iz navijačkog ugla, naravno je navijaču mnogo teže što se izgubi od Partizana, mislim, logično. Ali iz tog nekog sportskog, gde se ide gde ti svaka utakmica ista, a tako razmišljaju treneri, košarkaši, mnogo više boli poraz u Kaunasu, gde ti imaš +5 na 3 minuta do kraja i ne možeš da porodiš koš. Tako da, sad Partizan ide baš tom Žalgirisu, koji se recimo raspao u Atini u drugom poluvremenu, gde su vodili na 15, mislim bilo je 42-27, a onda su drugo poluvreme izgubili 62-23, znači 39 razlike, ali opet Žalgiris. Mislim, a Žalgiris stvarno ima tu nesreću da im se povredio Keenan Evans, koji je jedan od najboljih playmakera, odnosno bekova, šta već, niskih košarkaša ove godine u Euroligi. Doveli su Isaiah Taylor i Isaiah Taylor se povredio. Oni su oslabljeni, to se videlo u drugom poluvremenu protiv Pada, jednostavno nisu toliko možda čvrsti, kao što su recimo sa ovom dvojicom. I sad Partizan ide tamo, ima lepu šansu. Kao što je Zvezda imala šansu, kao nas imaće i Partizan. Nije nemoguće još Partizan da bude 2-0 iz te utakmice. Očekujem pobjedu protiv Asvela, jer usporedno s domaćeg terena i svega, to bi stvarno trebalo da Partizan dobije. A onda u Kaunasu je 50-50. I s obzirom da ako uđu u Kaunas sa pobjedom protiv Zvezde i sa pobjedom, znači sa 2-0, puni samopouzdanja, Partizan lako može da dobije i Žalgiris. A Zvezda će dosta zavisiti od ove prve utakmice. Samo me posjetili, prva Milano ili Bolonja? Prva je Virtus. Prva je Virtus. Sad, znaš kako, Duško Ivanović sinoć posle konferencije, na konferenciji, a posle utakmice rekao sam igračima da nemoj ništa da žale, idemo dalje, poraz jeste poraz, ćeraćemo se još, kako je citirao Matiju Bećkovića. Italijanski klubovi ne briljiraju ove godine u Euroligi, Milano je gotovo izgubio šansu za play-off. Messina je to rekao. Da, tako je, da. Iako su oni dobili sad u posljednjem kolu, ali opet oni su jako daleko od play-offa. Virtus se i dalje bori, Virtus je tu vaga, slično kao Zvezda i Partizan. I ne znam, Zvezda kad bi izvukla 1-1, mislim da bi to bila super priča. Nije nerealno da bude i 0-2, jer je, znaš, ipak ideš na gostovanje kvalitetnim ekipama i moraš da budeš spreman i na poraz. Ali, ukoliko se Virtus dobije, onda ti ideš u Milano, pun samopouzdanja, dignute glave, ideš i njih da dobiješ. Mislim, ideš da dobiješ Virtus, ali nekako ćeš biti spremniji, nekako nabrijaniji, da kažem. Tako da, dosta će ta prva utakmica u Bolonji uticati na ishod u Milanu. Neki moji, iako oni, znaš, za njih je, za sportiste svaka utakmica drugačija, ali dosta ima do toga. Pogotovo kad je duplo kolo u pitanju, te često klubovi znaju da budu ili 0-2 ili 2-0. Jer baš ta prva utakmica kako se završi, onda druga dosta ima uticaja. Tako da ćemo vidjeti. Ja ne znam, recimo, da se navijaš Zvezde 1-1, da sam navijač Partizana, mislim da bi bilo 2-0. Najpoštenije. Sad, znam, ova Euroliga nam je pokazala da je sve moguće. Jedna Valencija ode u Istanbul, pobedi Bayern, sad koji je vezao 4 pobjede za redom, baš su dobili taj Efes isto u Istanbulu, aktualnog šampiona Evrope. Tako da, sad, kao reći šta će biti u tim mečevima, potpuno je nemoguće prognozirati, ali da kažemo da je realno, da je Zvezda, to jest ne realno, nego da bi bilo mislim da bi navijači Zvezde potpisali 1-1 iz Italije, da jednu pobediš, jednu izgubiš, a za Partizan je već drugačije, jer u Kaunasu može svašta da bude. Asvel kao već upisujemo, iako je to neozbiljno, ali stvarno će Partizan to biti favorit.
Nažalost, dok snijam ovu emisiju, Novak Đoković je u finalu, ali ne znamo ishod. Tako da se nadamo da će da osvoji, pa ćemo u sljedećoj emisiji da se osvrnemo na njegov uspeh. Do sad ovo celo prvenstvo, otvoreno prvenstvo Australije je odigrao fenomenalno, bez obzira na povredu. Favoriti su padali kao na traci, njemu se bukvalno otvarao put do finala. Evo, sada se osvrnemo, pošto nećemo znati ishod, baš na to polufinale što je odigrano. Mučio se prvi set, iako je imao 2 brejka prednosti. Na kraju je uspeo nekako da osvoji druga 2 seta, glat, ulazak u finale. Tvoj komentar? Pa znaš kako, Novak zaista gazi od duela kad je on izgubio od onog Kouakoa, nekog Francuza, kad je izgubio set, to je jedini set koji je izgubio, tad je možda mu onako i ta povreda bila najizraženija. A onda redom je dobio, mislim da, Dimitrova, Deminora i Tomija Pola i to je prilično onako. Protiv Dimitrova se još videlo da osjeća, iako je on posle meča rekao kao da je sve u redu, nije to bilo ta kretnja kako smo mi navikli da ono proklizava, da kliza po betonu. Međutim, onda Deminor i Tommy Paul, to je baš onako nekako lično shvatio te mečeve, zato što znamo da je Deminor pre godinu dana imao neke onako malo podrugljive komentare na ovo sve što mu se dešavalo Novaku u 2022. u Australiji, pa čak i taj Tommy Paul. Sad, ja ne znam da li je to namerno ili ne, na onom Lever Cupu on se uopšte nije rukovao sa Novakom. Novak kad je došao da se pozdravi sa svima, se okrenuo. Sad ne znam da li je to nešto lično bilo ili ali opet nije delovalo kao da se slučajno okrenuo u tom trenutku kada je Novak krenuo da se pozdravi sa svima iz sveta, pošto tim sveta protiv tima Evrope. Tako da on prilično onako lično shvati te mečeve i ni Deminor ni Tommy Paul mu nisu predstavljali nikakav problem, što je donekle i očekivano, jer stvarno u četvrtfinalu i polufinalu imaš takve rivale. Nismo navikli da Novak ili Rafa ili ko već od tih velikana prolaze tako glat kroz te možda najteže borbe, jer kada prođeš nekako kažu da je to četvrtfinale u svim sportovima je najteže, pogotovo u sportovima u kojima se osvajaju medalje. Okej, u tenisu se ne osvajaju medalje, ali dosta su važni ti mečevi kada dođeš blizu, ali opet si daleko, znaš, to je četvrtfinale. Evo već u polufinalu, što ti kažu, u prvom setu malo problema, 7-5, ako se ne varam, kasnije 6-2, 6-1 ili koliko već. Ja ne znam da li je Novak ikada ovako udara jako lopticu. On stvarno igra tako agresivno da sam ja impresioniran i stvarno mislim da će biti to sve dobro u finalu. Sa druge strane, Tsitsipas igra odličan tenis, ali Novak protiv njega ima 10-2. Pobedio ga i u tom finalu Roland Garrosa, mislim 2021. Da. Tako da čekuje nas, ovo je za Novaka najveći ispit, jer on sve rivale do sad koje je imao je realno smešno, mislim tako je, ali je realno smešno. Nije imao težak žep, ti se rekao, bila je seča favorita, svi su padali. I Tsitsipas je sad jedini onako pravi rival koji može da izazove Novaka i koji ima igru da ga pobedi. Sada, mnogi su imali igru da pobede Novaka, pa to nisu uradili. Pa sami taj Tsitsipas u tom finalu Roland Garrosa gde je vodio 2-0 u setovima i Novak ga okrene i dobije 3-2. Tako da se ja nadam jednom spektakularnom finalu, mislim da će biti odličan tenis, a nadam se naravno i pobedi Novaka, jer na kraju krajeva on ima tu prednost i on je favorit, jer zna kako se osvaja, on nikad nije izgubio finale Australian Opena, ima 9 titula, 21 Grand Slam, Tsitsipas nikad nije osvojio, baš je prednost ta psihološka na strani Novaka Đokovića, ali Tsitsipas je isto puno samopouzdanja, igra sjajno i mislim da 4 seta minimum, a možda čak bude i 5. U 3 da Novak dobije, to baš ne znam. Mislim da Tsitsipas je ipak kadar da makar osvoji jedan set. Bliži nas početak Super lige u fudbalu, 4. februar, kreće prolećni deo sezone. Jako ljudi misle da je sve rešeno, pogotovo navijači, čak i Partizana su digli ruke, 10 bodova prednosti za Zvezdu. Titul ove godine donosi mnogo, više nego ikada, to je direktan plasman u Ligu šampiona.
Zvezda prvi meč igra sa Vojvodinom, to će biti zaista spektakl na stadionu Rajko Mitića Marakani, pogotovo, nažalost, zbog smrti Siniše Mihajlovića, i ovo će biti prva utakmica fudbalska Zvezde gdje će navijači dati počast, a baš se potrefilo da igraju sa Vojvodinom. Tako je, koja je iznedrila Mihu. Koja je iznedrila Mihu, tako da verujem da će to biti pravi istinski spektakl što se tiče i tribina, a i same utakmice na terenu. Jasno, pa ja ne mogu da kažem da se radujem početku Superlige Srbije nešto mnogo, zato što generalno kao volim fudbal, ali nisam sad neki ljubitelj, da baš sednem i da gledam Zvezdu i Partizan kraj malih ekrana. Tako da i tih 10 bodova stvarno mislim da je velika prednost, pogotovo znamo kakva je Superliga i znamo da tu gotovo nemoguće izgubiti bodove na nekom gostovanju. Mislim, nažalost je tako. Nažalost, nije nešto kompetitivno mnogo takmičenje. Ti nemaš mnogo utakmica gde možeš da izgubiš bodove, osim u derbiju ili možda u TSC-u gore u Vojvodini, ako neko malo teže gostovanje bude. Tako da ovih 10 bodova zaista je velika prednost za uslove u kojima se igra naš domaći fudbal. Partizan gostuje Napretku, Zvezda dočekuje Vojvodinu. Da li tu može da se desi neko iznenađenje? Vojvodina je stvarno sezone napravila respektabilan tim, uložili su dosta, promenili su upravu predsjednika, imaju dobre rezultate. Mislim da su, izvini što te prekidam, sad imali 3 ili 4 igrača u ovoj reprezentaciji Srbije što je igralo u Los Angelesu, što je bila sačinjena od Superligaša, tako da imaju dobar tim. I žele Evropu ove godine, pogotovo što... Kako se otvara Zvezdi, tako se otvara i drugim klubovima. Tako će po tome biti zanimljivije prvenstvo. Meni i desilo se sad, evo vidjeli smo, pripreme su bile, Zvezda realno ne obećava. Ono što smo vidjeli priprema ne obećava, zato što da li se još traži igrači, da li je bila stvarno dugačka pauza pa nisu još su hodali, ali ovo za sada što vidimo ne obećava i bar po meni može da bude neizvestan nastavak prvenstva, baš iz tog razloga što Zvezda se još traži, promašili su s pojačanjima, bili sad opet dovode igrače koji nisu provereni. Kažu da je Vigo dobra, kao školovanje, ali opet Zvezda imala stvarno te Argentince koji su ali opet se ne naslanjaju, tako da... Nemo treba prvo zvanična utakmica, pa onda da govorimo o tome. Ok, bekovska pozicija napokon je rešena posle 100 godina, ali stvarno ovo do sad, prelazni rok što je bio pripreme, ne ulivaju. Nekako se očekivalo više od Zvezde, možda u ovom prelaznom roku, kada se zna da ti titula donosi Ligu šampiona. I zašto onda kao, znači mnogi su bili komentara, čak možda sam, mislim, vjerojatno sam to i od tebe čuo, ako znaš da ćeš igrati Ligu šampiona, zašto sad u januaru nisi možda doveo neke malo, kako da kažem, i bolji, kvalitetnije fudbalere, pa se uigravao u ekipu 6 meseci za Ligu šampiona, jer ako si šampion, nema ono da strepiš krajem avgusta da li ćeš da prođeš kvalifikacije. Da, to jeste, ali iskreno kažu da imaju ljudi u klubovima kod nas u Srbiji koji su kompetentniji, oni znaju šta rade, tako da nećemo im smešamo posao, na kraju će pokazati sam rezultat kako šta su radili. U krajnjem slučaju 10 boda je stvarno velika prednost za srpski fudbal, da kažem, nemaš ti mnogo terena gde ćeš izgubiti bodove. Nažalost. 10 bodova, 2 derbija do kraja, od toga sigurno soba na stadionu Crvene zvezde na Marakani, tako da jedino to je prednost da Zvezda može da mirno uđe u prolećni deo, ali po svemu viđenom na pripremama ja ne bih otpisao Partizan tako lako. Pa sigurno, a spomenuo si sad ovu pauzu, pauza je stvarno bila prevelika. Mislim da su srpski klubovi posljednje utakmice kad igrali nešto početkom novembra, zato što znamo da je onda išla pauza kao male mini pripreme za svetsko. Oko 20. novembra krenulo svetsko i sad kad pogledam, znači ceo novembar gotova, ceo decembar i 3 meseca bez fudbala. Ja ne znam da li je ikada da su fudbaleri imali u Srbiji takvu pauzu. Ti leti, imaš možda 2-3 nedelje, jer se završi sezona kad u junu i ti već igraš kvalifikacije neke za Ligu šampiona u julu, te imaš nedelju, 2-3 za odmor. Sad 3 meseca pauze i to je mogući razlog te slabije uigranosti na pripremama, recimo protiv Ludogoreca, Zvezda. Nisam gledao utakmicu, možda samo nešto malo pred kraj.
Prvo poluvreme kažu ljudi da je bilo katastrofa, da je bilo je 3:0, moglo je da bude mnogo više, a u drugom poluvremenu navodno Ludogorec igrao onako prilično rasterećeni zamenili su sve ove startere, pa je Zvezda uspela da ublaži poraz da bude 3:2. Partizan može da traži šansu baš na početku sezone, jer ako Partizan bolje otvori, a Zvezda recimo bude imala par kikseva, u šta ja ne verujem, jer kažem opet srpski fudbal, i ako dođe recimo na tih 6 bodova ili 8, pa derbi, pa moguće da se zakomplikuje, ali mislim da su šanse za to jako male. Bliži nam se početak Superlige, a sa njom i evropska takmičenja. Predstavnik Srbije ove godine je Partizan, koji je jedini ostao na proleće u Evropi. Igra sa Šerifom, protivnik po meri, možda se kaže, nije ni slab, nije ni prejak, atraktivan za navijače, pogotovo što su imali pre 2 sezone genijalne nastupe u Evropi, gde su izbacili Zvezdu i Dinamo, dobili Reala. Sad je malo drugačija situacija, Partizan ima stvarno šanse tu i da se domogne osmine finala Lige konferencija. Pa da, i kao što si rekao, protivnik po meri. Utakmica u Tiraspolju, ova prva koja se igra 16. februara, je onako ključnog značaja i s jedne strane sigurno navijačima iz kluba drago što će se baš revanš igrati pred njihovim navijačima gde će znati šta im je potrebno i samim tim imati tu podršku s tribina i sve pa da izbore tu osminu finala. Šerif je dobra ekipa, ja sad nisam njih mnogo pratio, kažu da su ostali zbog onog haosa u tom delu Evrope od nekih fudbalera i da nije baš najbolja situacija u klubu, tako da ja mislim da je Partizan favorit u tom dvomeču i da bi trebalo da se plasira u osminu finala. Sada prvo mi je da vidimo kako će oni krenuti Superligu, odnosno prvo taj Kruševac, pa ćemo onda videti i za dalje. Kao što si rekao, protivnik po meri, nije kao da ne znaju fudbal, tu su s razlogom, ali je 50-50, ako ne ima malo više procenata za Partizan. Petre, prošli smo sve obične sportske priče, kao što se i najavljuje u Zvižduku 8. Drago mi je što si bio gost i nadamo se još nekom viđenju i druženju. Evo, hvala tebi zaista na pozivu. Drago mi je što sam ti bio prvi gost i želim ti svu sreću u ovom projektu, ima potencijala i eto, malo smo pročešljali aktuelnosti, dotakli se tih nekih stvari koje tek dolaze i još jednom sve najbolje i svu sreću ti želim u ovom podcastu. Hvala mnogo.